इंटरीम आर्ग्यू केल्ली पण आमकां इंटरीम रिलीफ कोर्टान दिवंक नासली पण इंटरीम रिलीफ दिताना ऑर्डर पास केल्ली डिटेल की सिन्स ऑफेन्स इज पनिशेबल विथ 3 years एंड लेस पनिशमेंट ती सुप्रीम कोर्टाची 2 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची जजमेंट आसा ती कॉम्प्लाय करची न्हू आनी आतां आर्ग्युमेंट जाले आमी दाखोवन दिले की तो स्टेटमेंट करपाक आमचो डिफेन्स हो आसलो की स्टेटमेंट करपाक केला ते स्टेटमेंटाचेर आमकां कोणाक हर्ट करपाचे रिलिजियस सेंटिमेंट्स इंटेन्शन नासले मेन्स रिया नासले असो आर्ग्युमेंट केला पॉयंट घेतला आनी लिगली आमचे जे पॉयंट्स आहा पळय ते बेजिसाचेर आमी आर्ग्यू केला इन द कोर्स ऑफ आर्ग्युमेंट जेन्ना पळय ह्या इन द कोर्स ऑफ प्रोसिडींग चार काय 5 कितें तरी इंटरवेन्शन एप्लिकेशन आयली फ्रॉम डिफरंट पीपल complainant had also come and other interveners and they have also argued by on the some lawyers have argued on their behalf. So we are hoping for the best. Amka dista ki our argument mainly was that the entire objection is with a collateral for a collateral purpose, nothing related to hurting sentiments. अशें दिसता की पुलिसांनी हे केल्या की कितें तरी पॉलिटिकल रिजन्सा खातीर बेश्टो हायप वाडलो अशें दिसता आनी अशें कितें तरी आर्ग्युमेंट आमी कोर्टान केल्या आतां कोर्ट कितें एप्रिशिएट करता पॉयंट सिनियर काउन्सिल लोटलीकर सरान आर्ग्यू अशें लायनीन केलें ते कितें एप्रिशिएट करता ते पळोवया दोज आर पॉयंट्स ऑफ आर्ग्युमेंट्स दोज मे नॉट बी कन्स्टिट्यूड एज अ पर्सनल व्यू दोज आर पॉयंट्स ऑफ आर्ग्युमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लायंट देर इन द कोर्ट म्हणलं की फक्त सजेशनच दिले म्हणजे आपल्याच्या वतीन तसे आर्ग्युमेंट त्याने म्हणून नाशिल्ले दॅट वॉज वन ऑफ द आर्ग्युमेंट टेकन इन द कोर्ट कळ्ळें न्ही सी वी आर्ग्यू ऑन बिहाफ ऑफ द क्लायंट it may not be construed by anybody that it is the personal opinion of the advocate. It was on behalf of the client that Sir Lotlikar argued certain points and this was one of the points at the time of argument. दोन नोटीस मारले तरी पण घराकडे नासले ते आणि नोटीस काय त्यांना सर्व जावंक ना आता ते घराकडे नासतना दारात पेस्ट केले नोटीस असे डिफेन्स आसा पुलिसाचे ओके विनायक बरोबर विनायक ओके थँक्यू थँक्यू सर